Bi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Musidɓe julɓe tedduɓe, on weltanama, on jarnama, on tolnama ka radio City FM immorde koloma. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, haray alhamdulillahi rabbil alamin. Haray hande kadi ko welo welo molanago nde tawde ɓeɗo karamakoɓe meɗen haray ɓe senike alhamdulillahi rabbil alamin. Haray ko saɗi moɗon, ko tooli moɗon, hiɗo weltana fota, hiɗon jarna moƴƴa. Haray ko weltanagol on weltano ɓeɗo kippamɓe en no ɗum ɗo newora alhamdulillahi rabbil alamin. Haray hande ko senani en ɗo ko honno imamu meɗen on ka julirde idefa ɗum ko Oustaz Ahmad Diallo. Haray musidɓe julɓe tedduɓe ko kamɓe woni e waɗande en oɗo mawdu hittuɗo, mawdu kelɗuɗo, mawdu wonduɗo e nafoore molanade moole. Haray meɗen toro on jeeja o yandi yo on ɓatto haray wakkilo ɗen no gollitirren ɗum ɗo ɓayru hiɗen gueli hiɗen reeni fewdo ɗo ka fewdiɗen ɗon albalaw on tigui tigui on himo fewditi moƴƴa ɓay noon hiɗen gueli ko ittata ɗum ko tububuye haray wattane yila kisan haray neɓinali wakkilo ɗen no joguitoren kiiɗo lekki fiino nde ɗo nawnare iwira few. Haray ko tooli moɗon haray min innanen ko Mouhammad Julde Diallo jibinande bañal labbe andiraɗo on bañal technology service silere on mutike men jonnay on mako on onon kadi makon inchallah. Haray meɗe wiya on ko saɗi moɗon ko tooli moɗon haray meɗe wiya on tafaddal ya Oustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa bi ni'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Haray ɗo en fuɗɗade mawdu men haray ko jarnugol ɗon. Naam. Weltano on moƴƴa onon wonan ɓen ka radio men ɗo inchallah e wallitagol jama men on. Naam. E jama leydi fof surtout julɓeɓen kadi. Naam. Torki Allah laɓantu fi moɗon. Amin amin. Rena on ka wonɗon ɗo inchallah. nde nawnare nde Allah jardi boɗe en torki Allah yo Allah on ittan en nde aduna on. Amin amin. dikkina jama on. Amin amin. En torki Allah kadi yo Allah o arsuki e ruttagol ka juulirɗe men Amin. ɗo e suuma e on. Amin amin Oustaz. Donc haray no makirɗon no mawdu men on ko wonɗe yewde hande ko Naam. ko terren tubuɓe woni e jindugol. Naam. E nde tawde sen daari alhaali on ka fewdiɗon Naam. mo ɓe no kippude ka wawiri ɗon terre nde nawnare. pellet. Donc enen kadi ka ɓurɗe wawirde ɗen en julɓe ɓen Naam. koyen tuubu ruttoɗen toroɗen Allah pellet. yo Allah on ittu nde nawnare e dendagal tagaɗo fof. Amin amin. joni noon haray ɗo en natte ka mawdu en landoto Naam. si tawi woni hara tuubu wiye hino waɗɗi kala julɗo. Naam. ka si tawi woni hara e inni tuubugol ɗum ɗon ko wonande yimɓe raɓɓiɗiniɓɓen tum. E jaaba selluɗon terrenma ɗo Naam. ko wiyete tuubango Allah rutto e makko kon ɗum ɗon ko waɗɗi ɗum daiman e kala neɗɗanke. Naam. nde tawde neɗɗon si tawi woni on tigi etiki ha tawi woni o yeddata Allah e nder tere makko ɗen Naam. no gasa hara ɓernde makko nden daiman haray nde yaha e piiji ko Naam. ko tawata hara hana wonde Naam. Nawonir. tawonti kadi hara ɓernde mum nden hatta waɗa ɗum ɗon ko passé newonana ko no fiɓi fi yo waɗu. Naam. si tawile kadi woni on tigi Allah wallimo tawi tere makko ɗen himo huɓidiɗe ɓernde makko ɗen mo huɓidi Naam. kono de ardirɗen noon cheytan o jinda e meɗen no ƴiƴan on e jindirde noon. pellet. donc haray oɗo cheytan o yiwata ka ɓernde ma pellet. daiman few. haray mo waɗama ɗon tashwis mo sowonsirama ɗum terto ɗum waɗa ɗum terto ɗum waɗa ɗum ha déjà o woɗɗintinte hay e waɗugol ko moƴƴi kon e wowlugol ko moƴƴi kon. pellet. ko ɗum waɗi sen daari ɗum ɗo en tawa nde ɗo hunde ko kala tagaɗo ko on tigi marta makko on toyi wo pellet. mo duwa tubande Allah subhanahu wa ta'ala on toro mo yafuye. Nawonir. ko ɗum waɗi nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓe maki wonde innahu la yuwanu ala qalbi fa astaghfirullah fil yawmi wal layla 70 marra. Allah. kamɓe nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en andi Allah subhanahu wa ta'ala kanko timo daari fi maɓɓe Naam. ka Qur'an Naam. o wi li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Naam. kamɓe nelaɗo déjà Allah o yaafike ɓe kala ko ɓe wanno ado o aya ɗo cippari ka suratu Fatih himo yaafi ɓe feƴƴinde. kono ɗum e ɗum mum ɓe maki wonde cheytane
so won sino aray wonde ka ɓernde an mi insino Allah subhanahu wa ta'ala laabi capanɗe jeeɗiɗi kamɓe nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu eɗen andi baaɓe meɗen Adama alayhi salam e momen Hawwa résultat mo ɓe heɓuno on ternen cheytan ko ɗum waɗi haray ko wiyeten ɗo ko raɓɓiɗi kon haray tuubugol ruttogol no waɗɗi kala neɗɗo julɗo gorko no waɗɗi kala neɗɗo julɗo suddiɗo joni noon ko honɗum woni nafoore o tuubugol ɓaawo andugol meɗen jaka ɗum ɗon no duwa kala neɗɗo ɗum ɗon si tawi woni en daari ndu lewru ndu ndu fewnuɗen ɗo nini ko sabbot suumay wonɗe eɗen andi suumay aray woni sen daari terren nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en daari sahabaɓe en daari moƴƴuɓe feƴƴuɓɓen en tawayno tinnare nde ɓe marno e nder ndu lewru ɗo ndu ɓe marano ɗum e lewru o ko ɗum waɗi so ɓe inni nelaɗo sallam wonde ɓe hoorayno sabbot suumay ko ɓuri ɗuɗde ko wonde ɓe hoorayno ha sappo e joyyi hara no jokkodiri kadi koye nduɗoɓe ɓuuri horde koye nduɗoɓe ɓuuri horde lebbi heddiɗi no tabitiri noon ɓe tinni ɓe wakkili sahaba ɓe wakkili moƴƴuɓe feƴƴuɓe wakkili ɗum ɗon fof ko fi honɗum ko eɓɓalngol fi ko woni e arde ɗo ɗum ko suumaye o eɗen andi kamɓe hade si tawi nduɗo lewru ɓattike ɓe préparayno hoore maɓɓe ka banggal iman ɓe préparay wonkiji maɓɓe ɗin ɓe tubanayno Allah subhanahu wa ta'ala ɓe rutto e makko fi honɗum fi nde suumaye on no ara hara ɓe mara bakkatu ko wano noon kadi ɓe torotono yaafuye e jama on ɓe rutta si ɓe marno tooñe ɗum ɗon fof ko fi honɗum ko fi yo dongal ngal hayfo e on tigi ɓayno gelorɗen noon neɗɗo si on tigi tawi woni mo mari bakkatu o wawa tawagol ko moƴƴi ko no woni noon ɓernde on tigi nen si tawi woni hinde tuuniri tooñugol surtout terren shirk on tigi wawata heɓgol annore e ɓernde makko nen donc ɓeeɗo kamɓe sunna maɓɓe on haadi ko tinnagol e nden ndu lewru ɗo juula jangga Qur'an jantoyde Allah subhanahu wa ta'ala tuuba fii yo ɓe waw tawede hara suumayo nden hewtara ɓe woni ko ɗaɓɓa ko joni noon enen kadi no gueloɗo nen ɗe wowi préparde kono enen kon wonɗen préparde ko ñamete enen ko wonɗen e préparde ko ɓurɗurde kon si suumayon ɓattike ko honɗum mi huntorta ko honɗum mi sullorta ko nanten iɗe wowla nanta goɗɗo ene yomi tuuban Allah ma mi waɗɗo mi waɗɗum ay mi etto mi anda fi suumaye ɗo suumaye arde ayata ɗum ɗo nde tawdele kala tereti dewal foti ko suumaye ma ko hajju si tawi woni hiɗa faala heɓugol no hannir no marsira ma few a tubane Allah subhanahu wa ta'ala on lootoɗa bakkatuji ma ɗin fes yiltoɗa jangga fi nden hunde ɗon si nde hewta wono woniri noon a salligoto si ara juulo no gandi si ɗum ɗo waɗi haray déjà an on ko ɗaɓɓa kon heɓike nden ngal dewal ɗon tawete tawa hiɗa laaɓi pos nden gueli wano hajju on ɓe wi on tigi wasiyoto on tigi waynoray on tigi torto haqqeji on tigi yaray ko laaɓi ɗum ɗo fof ko fi honɗum ko fi nde ɗa hewta ton hara yiɗa foygiti bimana aɗa bakka to ala ɓaawo maɗa a wawi wadde ko ɗaɓɓa ko wano noon kadi nden ndu lewru ɗo eɗen duwa wakkilade eɓɓana moƴƴa surtout kadi sen daari ka tagore nden fewndi ɗon kadi en hatodini e tuubugol toon Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on pottinan en koko wonɗen ɗo e alquran al karim ɓayen ɗen andi ko nden ɗo woni dustour men arano hinde yewti fi tuububi e nokkeeli buy foti ko sifagol ko woɓɓe goo wanno ella ɓe tuubi ɓe jaɓana foti ko yeytagol en mo tuubi ko ɗum ɗo foti ko tindingol en en tuubu no ɗuuɗi moƴƴe ka alquran kono saabu tammen on ɗo ko raɓɓiɗi kon en suuɓa yayeje seeɗa ni dallinoren ɗum ɗon no tawa ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ko dal ɗon wa tuubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun on andi ko ɓenta kon ka teren ka ilmul usul si hunde nden ari yamirore hara nden ɗo waɗɗike yo nde waɗe sina hara goɗɗum ar ittintini ni a waɗɗaki ɓenne al amru yaktadil wujub donc Allah subhanahu kanko tigi yamini en kono yo gonɗinɓe tuube faade Allah subhanahu wa ta'ala on yilti kanko kadi o daali fahin ya ayyuhallazina amanu tuubu ila llahi tawbatan nasuha kono yo gonɗinɓe tuube faade Allah subhanahu wa ta'ala ara ko tuubu biye
laawuɗo puya Allah newnagen gandi oɗo tawato naso harat chartiji tububuyeɗi ɗin fof hiɗi waɗa ɗo inchallah yewtati ka nder yewtere men ɗo inchallah yilti Allah subhanahu wa taala mo daali nabbi ibadi anni ana alghafuru rahim Allah subhanahu wa taala no yeeti nelaɗo meɗen sallam yoɓe yeeto e wonde kanko Allah subhanahu wa taala on ko kanko woni hafrowo yurmeteɗo yilti o daari wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada ɗo kadi ko kanko tigi sifi wonde ko hafrowo wonande on tuubuɗo o gonɗini o golli ko moƴƴi o tabite peewal donc ɗum ɗo fof ko ayaji qouran joni noon o aya ɗo ɗeɗo fof no gasa wonno inna a min o naami mu'min no gasa inna komi muslim eɗen andi to mu'min o to muslim kono Allah subhanahu wa ta'ala himo mofti en e o aya ɗo en fof meɗen raɓɓinɗiniɗo e meɗen e tinniɗo e meɗen mo moɓi fof o uyi kanko Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim donc kanko o nodden en foppo o wi ko ono yo jiyaɓe an feƴƴituɓe keerol o woni israf ko fantingol hunde nde kono yo yimɓe tawa ɓe ala anditugol fi Allah no hani antirde ɗo yeddirde ɗo mo farla ɗo wo noddi fof o wi watan taƴƴo yurmede ande taƴƴo yurmede ande fi honɗum Allah subhanahu wa ta'ala kanko o wi wonde o yaafoto dendagal bakatuji fof ɗum ɗo ko welo wonande enen si tawi Allah subhanahu wa ta'ala o yeetike wonde no wawɗe wo e rutto ka makko eɗen andi adi hadis kan sallam maki si tawi woni neɗɗon addi bakkatude leydi e kammu Allah adday ko fotata ɗum ɗon yaafuye yaafo wonti no woni no ko geliɗen no donc ɗum ɗo sen daari en taway haray dambugal ngal no uddani en sen iwi ɗon ƴettiteren makuji nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadis fimu no ɗuuɗi ha feƴƴi e watadi moftude fof kono tawa e majji ka nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki ya ayuha nnas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi 100 marra kamɓe tigi ɓe wiyen kono yo yimɓe ɗo ko en foppu nodda ko wiyeten kon tinniɗo e raɓɓinɗiniɗo fo nodda oyni tuube torɗon Allah yo yaafo bimana instant ɗon mo min on do mi waɗa ɗum ñande wo laabi temedere ko on tigi bonni wo Allah subhanahu wa ta'ala ko yaafoto on tigi kono noon kadi ɓe wi wonde ɓe nani ne sallallahu no maka wonde dey min on mi insinanto Allah ñande wo ɓuri laabi 90 Allahu akbar hoolere en andiraɓe bonnere hay hunde en andi o ayaɗa ɗen li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara déjà kamɓe programme maɓɓe no régli fes en andiraɓe ɓe ɗo bonnere hayde wotere enen ɗon andiraɓe bonnereji joni noon aray ko enen woni min baabi awla ko ɗum waɗi si nelaɗo on sallah no maki o hadis ɗo kadi oɗo kadi himo ɓatti en kadi ha feƴƴiti fayda wano aya on noon par ce que fi on ɗum wo Allah subhanahu wa ta'ala on o wi wonde o fonta e juuɗe makko ɗen jemma fi bonnuɓe ɓe ñalorma yoɓe tuubu o fonta juuɗe makko ɗe ñalorma fi bonnuɓe jemma ɓen yoɓe tuubu ɗum ɗon noon koko tabiti kanko Allah subhanahu wa ta'ala o himo jaɓande en tuubuɓe faddi hiɗen tuubude ha ñande yiɗen nangue en fuɗɗiri hirnangue o eɗen wandi noon komin alamati saa min alamati niyatu duniya yani lannugol addan no tawa e alama mo tindinoyta adna o lanni ñande kala yiɗen nangue en fuɗɗiri hirnangue joni noon Allah subhanahu wa ta'ala o wi wonde haray kanko dey himo fonti mo jaɓande en tuubuɓe o leer wo mo bonnuɗen e leer wo mo tuubuɗen imana 24/24 donc ɗum waɗi haray tagaɗo so tawi wonti o raɓɓin ɗinike tuubagol Allah toromo yaafuye hara yo andu o jeyaɓe e bugaɓe ka moƴƴere Allah ɓe bonnugol ngol ɗo tuubagol Allah subhanahu wa ta'ala on ko ɗum ɗon ɓuri wonde nambara ñalawma ko ɗum waɗi sallallahu alaihi wasallam maki man taba qabla an tatla shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi kala e moɗon tuubuɗo ɗo yo nangue en fuɗɗirde hirnangue hara yo andu Allahu on o jaɓay ko o tuubanimo kon
o yilti kanko nelaɗo sallam o maaki inna allaha yaqbalu tawbata al abdi ma lam yuwarrir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala kanko mo woni pré jaɓangol en tuubuɓe ɗo yo on tigi ngir baali fi maayo fi on ɗo hatta Allah jaɓana on tigi on tan ɗon déjà ɗon hara o yi haqiqa o joni ɗon hara na Allah woni e hulde hara ko mayde nde woni e hulde joni noon tuubu on ko ɗaɓɓa ko ya hulu Allah reconisa bondere ma nde tubana Allah ɓayɗen andi Firawna kan kadi o sintirno ka yolade o andi o daɗata so sintiri donc haray ɗo neɗɗon faddin ko nawni wo ko nawni faddin o fuɗɗaki mayugol so tuubi Allah subhanahu wa ta'ala on jaɓanay on tigi tuubu buye on haray akhiran ƴetten hadis al akhir hadis meɗen nelaɓe sallam koɓe maki ɗon wonde arino e neɗɗo jeyanoɓe yimɓe attiɓe on neɗɗo on tawi ko neɗɗo aden nambarajo par ce que o warno terre yimɓe 99 on neɗɗo ɗon o wi miɗo faala on hollan ɓurɗo andude goɗɗum e hoore ndi leydi ɗo mi landomo ɓe hollimo neɗɗo rewowo Allah mo jangga hay hunde ɓeyte kon abid ɓawo yiide on ɗon o landimo mi waɗi 99 miɗo faala tubugol miɗo wawi tubude wayni o wawata tubude o wawata tubugol o wari on ɗo woni wonkiji 100 on tuma o yilti o landi wo hollelam ɓurɗo jangude ngu zamanu kamen ɗo ɗe ɓe hollimo ɗon goɗɗo karamakojo goo janguɗo o landi miɗo wawi tubude o wi hiiɗa wawi tubude ala ko haɗata ɗum par ce que ko Allah bonnuɗa na yimɓe ɓen ko Allah bonnuɗa joni noon o wi kono tubu me wan ko charte a tuubay ɗo kono a iway ɗo yaha e saare karire nden ɗon ko yimɓe moƴƴuɓe won toon wuura toon wona toon waɗa toon ko moƴƴi ha maya oya tuubi o fokkiti eggugol yaha e nden saare ɗon no andiɗen noon ko hadis o yehi ha e laawol o feƴƴini kanko o jiyaɗo o feƴƴini Allah subhanahu wa ta'ala o ɓawoɗo o feƴƴini malayka ɓen ɓe jippi malayka lettoɓe malayka aljanna wiyete ko malaykatu rahma mo beewi ko kañum jeeyi fure o ɓeeɗa wi menen ha hande men yaalo on waɗi ko moƴƴi haynde wotere ɓeeɗa wi o déjà haade o tuubi o laɓɓini ko yaha ɗo waggol ko moƴƴi joni ko ni wonɗen e wadde menen men naɓa ɓe nawɓe men naɓa mo e nder ko ɓe yeddondita ɗon kon Allah subhanahu wa ta'ala o immini goɗɗo ko wara ñaawa hakkunde maɓɓe ko ɗum wonno nde ñaawore ɗon ndaare ko honto o ɓuri ɓattorde si tawi woni ko moƴƴi toon o jeeyama yimɓe aljanna si ko boni toon o jeeyama yimɓe yiite o tagaɗo ɗo ɓe meeti ɓe tawi ka moƴƴuɓe won toon ko toon ɓuri ɓattorde Allah subhanahu wa ta'ala on kanko tigi ɓe wi o raɓɓinɗini leydi ndin ka o yaata toon o juutini ka o yuuri toon so tawi Allah subhanahu wa ta'ala yaafike mo accanimo fes fiyo heɓu moƴƴere nden ɗum ɗo haray ko annintingol wonde neɗɗo ko bonni wo ko bonni si tawi woni on tigi tuubi Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓanaymo tuubi Allah subhanahu wa ta'ala o jaɓanaymo tuubi o joni noon ɓa soggugol men yoga e ayeji ko yowiti e terren tuubugol ngol e yoga e hadis no gasa goɗɗo landoto miɗo faala tuubude ko honno mi tuubirta on jarama Oustaz non ko no woniri joni so inni tun tuubugol ni joni miɗo faala tuubugol joni noon ko honno tuubirte ko honɗum mi waɗata karankoɓe ɓen no yowti e jonni toɓɓe goɗɗum ɗum ko jangguete bimɓe kiki no gasa faame ma ronken famɗa ka deftere ma al akhdari no woniri kono tuubugol ngol ko atti kon taw an neɗɗo on a tertoto ko boni kon fes a tertoto ko boni kon ɗum a itta ɗum e programme te konko wonɗa e wadde ɗon konko wonɗa yeddirde Allah subhanahu wa ta'ala on ɗum ɗon a ɓoray ɗum itta e hoore maɗa donc poyen goo ɗiɗi on a ninsay nden bonnere maɗo holla Allah a ninsi konko yedduɗama ɗon a ala wattu won nden bonnere ɗon hande kadi tammum ɗum a desida e wonde a ruttotako e bonen ɗo noon tagaɗo wonde hino tuuba e goɗɗum o rutto ɓe wi sa tuubi a annike a artata e on bone ɗo Allah on jardibike ma a arte e bonen ko ya tuubu kadi kono noon haray sartiji waɗa ɗin ko ya terto ko boni kon ko ya ninsu ko ya desido a ruttotako e muɗum ɓe wi si tawi woni koko yowiti e terre neɗɗanke ɗiɗo sartiji tati kala no ton hino watti ɗon
si tawi hiɗa joganimo ya jonnituma ko joganɗama ko ɓayɗen andi tubuɓe no wodi tubugol terren Allah subhanahu wa taala o no wodi tubugol terren ma e Allah e yimɓe ɓen haqqeji gon to haɗa ko an e Allah tun ɗum ɗon ko feere no toon goɗɗi ko an e Allah e yimɓe ɓen donc ɓe wi terre yimɓe ɓen haqqeji ma ɗi joganiɗaɓe ɗin ko ya ruttude ɓe wi si tawi woni ko haala wolnoɗaɓe haala bonka haray hiɗa duwaɓe qirditanade kan haala ɗon si tawi woni wawa e wonde fi yoɓe accane ɗum ɗon yeɗɗaɓe tigi tigi on mi waɗino ɗum ɗo haray mi tori on yaafuye ɓe wi kan no dago an neɗɗon ka tuuba dendagal bakkatuji ma ɗin fof nde wotere inna Allah mi tori ken kala komi bonni accana hiɗa wawi kadi tuubugol bonnere wotere terto nden ɗon fes hara rewtale nden ɗon heddi ɗum ɗo waɗa ɗo ha machallah ha ñande Allah haaji o joni exemple neɗɗo mo Allah jarribori yargol beere e fimugol yaha ha o tawa vraiment ɗo o falama tertagol yargol beere fes o tuuba o inna mi acci to accita fiw o inna noon sigari toon ɗum ɗon tido meɗen toon taw Allah on jaɓanano tuubuɓe ko tuubi konka beere kono noon kadi ɗa kadi koyo eto kadi o itta ɗum ɗon ɗay ɗi fof ko ɗi nambara wiyatake itta lunɗa ɓeni ko duwaɗa en ko en tuubu bakkatuji men ɗin fou kono se wawali tuubugol ɗi fou en tuubi yoga e majji Allah subhanahu wa ta'ala on o ɓeyday o jaɓanay en haray ka noon on tigi kañum kan no tora yo wattu ko heddi ko joni noon no woodi karankoɓe go ɓeydani ɓen e ɗi sartiji ɗo tati ɓe wi neɗɗon ko fo o anda ko bonni kon taw marifatul ma'asiya yani anday wonde a yeddi anda koko yeddirɗama ɗo ko hunde harmude ma ko añade ma ko goɗɗo waɗɗande iɗa duwa andugol tigi tigi konko waɗɗa ɗon martaba mum o go'o ɓe wi ɗiɗi on hiɗa duwa andugol nambara yeddugol Allah ngol mana Allah subhanahu wa ta'ala on mo yedduɗa si tawi woni an neɗɗon a so aali wonde ko bakkato wonta hakkude ma e makko ɗum ɗo wawatama muusingol sa waɗi geddi si tawi woni an neɗɗon andi nde yedduɗa Allah o an e makko on pottodira woni nde yedduɗama on pottodira woni so pottodira nafatama donc a eɓɓana e rentoɗa e yeddugol joni noon sonti kadi andi wonde so tuubi o ɓattoto woni Allah ko ɓattagol magol ko ɗum ɗo woni tigi tigi on tigi ko ɗum woni haray o tuubay o rutto e Allah subhanahu wa ta'ala donc kamɓe ɓeydi to bakkato makko ko ɗum wasi Allah subhanahu wa ta'ala on himo daali wa'lamu anna allaha yahulu bayna mar'i wa qalbi o waɗa nambaraji ha tawa ɗin ɗon jaɓata o waɗa ko hani wadde ko se ndaari joni ko Allah subhanahu wa ta'ala o daalno ɗon kalla bal rawana ala qulubihim ma kanu yaksibun mana ɓerɗe maɓɓe ɗen korni fes fi honɗum saabu boneji maɓɓe ɗin se ndaari ka suratu taffiɗa ka fuɗɗode maggol no kontira noon probléme ji ɗiɗa ka erduɗe ɗon ha ka yeddugol dargal ha ila akhirihi en ndaara en tawen ɓeɗo ko saabu nambaraji maɓɓe ɗin ɓernde nden korniri ɗonni khatama Allah ala qulubihim wa ala sami'a kawino ɗon ghishawatun donc haray neɗɗo on ɓe wi si on tigi waɗi bakkatu goto ko kum fanɗi o watte toɓɓum ka ɓerde o waɗi ɗi toɓɓe ɗon so waɗi toɓɓe ɗon ko ɗo yohoyta ɗon ha ɓernde nden fof niɓɓita kadi niɓɓiti o annora natta toon si annora wona toon haray ko niwre nde nade ka niwre wonto wo haranti yedde Allah subhanahu wa ta'ala donc haray kanko neɗɗo on mo duwa rentagol e ɗum ɗon moƴƴa ko ɗum waɗi hari haray ɓe imamu meɗe ɗo ɗen imamu Sufyan al-Thawri andi oɗo ko jeyaɗo e fuqaha wonnoɗo muju tahit ɓe wi ko saabu ko woni mutawadi ko hayno waɗa mazhab sifa no heddi ɓe waɗirno par ce que ko talibajo imamu Abu Hanifa o wi womi haɗama immagol juulugol jemma lewru timmudu tis saabu bakkatu momi waɗi donc andi ka immagol juula jemma ala ko woni ko moƴƴere ko goɗɗo waɗata ɓaawo farillaji ɗin hewtiti ɗum ɗon no tawa e ko wallata neɗɗon ɗum ɗon angal bakkatu sa ɗum o tedday na ɗum karan o waɗirta donc hiɗen andi en fof meɗen neɗɗo marɗo bakkatu haray ɓandu makko ndu no teddi karan o waɗirta ko o wawata waggol ko moƴƴi ko joni noon ɓe wi no woodi laawi buyi
ka bakkatu ɗin heɓorta nam no tawa e majji nam mawnintinagol jaram yiɗugol manegol hollito ha ko fewdi yiɗugol hooreyagal waɗata jabbore ɗum ɗo fou ko piiji ko tawata goɗɗi gono toon déjà wona on alkibre ɗon ko sifaji Allah dowa siforde kañum tigui kanko tum donc si tawi neɗɗo on sifori ɗin ɗon aɗa heeɓi nambar aɗa halkike no tawa e goɗɗi goon toon ɗi tawatara ko sifaji ɗi cheytan andira ɗin wono gañanade wono bewre wono waggol ƴoyreji fi jamfagol yimɓe ko fewndi hande wono naafiki yagal wono sahikitugol boneji e yimɓe ɓen ɗum ɗo fof ko masadiri le dunub ɗum ɗo fof ko bakkatuji natata ka bakkatuji natata e neɗɗon yohoya ha tawa ko ɓe wi en ko ñande yawmal qiyama wooda e woɓɓe ara ɓe hakken ko bakkatu maɓɓe en ɗuuɗi dongal ngal feƴƴa e balɗe ɗiɗi si ɓenna ko dolle kaari ɗen ni donc ɗum ɗo fof no tawa e muɗum sifaji ko mummunte jogui kon neɗɗon hara ko haaju makko woni wo bakkatu no wawa heɓade e muɗum no tawa e muɗum sifaji ta ko kulle ɗen sifori ɗum ɗon wona hon ɗum wono affaire toñugol yanugol e yimɓe ɓen wara ɓe piya ɓe jatta ko ɓe jogande ɗum ko gurdam burure no ko fewndi hande pellat ɗum ko hande adno pellat si tawi woni en daari hande ko fewndi kon e adna on en daara en taway déjà Allah wala en nanguitirgol bonneji men ɗi pelleto ɗum par ce que no woodi kan sallam maaki iwgol adna on fes ɓuri hayfande Allah subhanahu wa taala o edi hibbugol ƴiiƴam julɗo hara ko toñaɗo joni noon iwgol adna on fou addon de zawal dunya ahwanu indallah ndaare coronavirus to ko heɓuɗen ko gelni hay ngel yitere yiyata woni wa ma yaɗo junuda rabbika illa hu kanko Allah subhanahu wa taala en andi no woodi lanɗogo ɓurnoɗo wonde dundaranke e zamanu muɗum men taw numrud woɓe na numrud ko sonsoli woni sabu makko en fof eɗen andi sonsoli ha nde waɗali goɗɗo kan kono kanko fi yo hoyu o jaasa sonsoli o Allah on immini Allah subhanahu wa taala on ɓa kanko woni ko wonete ko fof a neɗɗon wo si tawi woni a lanni townugol balɓe ɗen fes o cippinta fes donc haray ɗi boneji ɗo hino jeeya e ko tampinta neɗɗo on moɓanamo bakkatu ko ɗum waɗi haray nen Aisha radiallahu anha ɓe maaki e o hadis ɗo ɗen ɓe maaki Allah subhanahu wa taala imo mari bukkuji tati ka makkoto arano on e ɗin bukkuji ɗon on ɗon o wattanta ilay ko won ton kon imana o darta ko won ton kon ɗimmum ɗum o accata ko won ton kon tammum ɗum o yafata ko won ton kon ɓenni arano on mo tawata Allah yafata ko few façon defte tati defte tati ashirku billah kala neɗɗo maayuɗo tawi o tubali e shirku mo wondi on haray o borrama c'est ko Allah tigi daari innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna kala shirkuɗo o maydi e ɗum ɗon o tubali haray kanko e aljanna on ɓe waynodiri Allah danɗo en amma ɗimmon koko woni kon hakkude tagaɗon e yimɓe heddi ɓen Allahu akbar ɓe ɗum ɗon kadi Allah subhanahu wa taala on ɗum ɗon on o memata few ɗum ɗon koye régil hakkude meɗen mbimana bil qisas si ɓe wiye ñande yawmal qiyama hay mummunteji ɗin ngumaji ɗi wattante gala yettoɗi marnoɗi gala ɗin ka adna ɗo ko waɗiɗi ko ɓe wi ko ɗum ɗon waɗante goɗɗum ɗum ko hollugol ɗen jeññande na sama kala won ɗon ɗum ɗo waɗete yettodira on tuma ɗi wona mbullari enen noon tagaɗo si fuɗɗoɗen golle men ɗen donc ɓe wi tokosun e janu kala enen yimɓe ɓen ko wonɗen e waɗidirde kon ɗum ɗon koye hoore yettodiral woni ko mahi ko imma on tigi ƴetti moƴƴi maɗi si ɗin ɗo lanni o ƴetti bonɗi makko ɗin o rondima yeey ka yiite ko ɗum waɗi haray koyen eto en jokkiɗo ɗon hoore meɗen e tere jama on haara en lorrali ɓe en lorranali ɓe en lorrali ko maɓɓe ko tammum ɗum ko hakkude ma e makko kanko Allah subhanahu wa taala
ɗum ɗon ko mahori ko ɗum ko yaafuye nam ko yaafuye kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yaafoto nam donc haray ko ɗum woni haray taga ɗon kala ko o bonni Allah so andi ko Allah o bonni nam haray yo wakkilo o tuban Allah subhanahu wa ta'ala inchallahu ta'ala Allah o yafantomo jaram donc nam donc haray ko ɗum woni hiɗen andi bakkatuji ɗin nam no ton jani no ton tokosi pellet joni noon karankoɓe ɓen nam hiɓe yeddodiri e muɗum moƴƴa alkaba'ir wassagair ko woni woni bakkatu mawɗi ko woni woni bakkatu tokosi joni noon ɓa e tammen on ɗo permettata jittidirgol ɗum ɗon sorta ha laaɓa poyi en ƴettay e goto ɓuraɗo fottede on nam nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam no maki nam e hadis selluɗo ken wonde yen woɗɗito jeeɗiɗi halkayɗi ɗin nam mo tawa e majji shirkal ngol Allah subhanahu wa ta'ala ko billahi nam no tawa e majji as-sihr nam mbila yagal no tawa e majji qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bil haqq ɗo fof no kamen ɗo wargol wonki ki Allah harmini wargo hara nayi hoore gonga bi mana hara na wi'aɗo yo ware nam no tawa e muɗum ñamugol riba ɗo fof no kamen ɗo Oustaz no tawa e muɗum ñamugol jawdi alyatima allahu ɗo fof no no ɗo tawa e muɗum sanga hare nden no tawa e muɗum tuumugol sonnaɓe laaɓuɓe ɓen pellet joni ɗe andi oɗo hadis ɗiɗo fof ko min alkaba'ir no wodi wonde woɓɓe go alkaba'ir ko ƴaggal ngol yumma e ɓen nam wonde ɓenne alkaba'ir ko yangol e kawtal muɗum mana ɓen wure kawtal mum donc no hino konta buy kono ɓe wi e wonde ari e batteji ka ɓe wi wonde la kabirati mal israr nam wala kabirati mal istighfar no woni Oustaz no woni bakkatu fanɗuɗo ala wondude e tewagol waɗa ɗum ɗo ko sunnani ɗum ɗo ana goɗɗum ni waggol ɗum ɗon fanɗina fi ɗum ɗon sabota fi ɗum ɗon no wawma wonande jani waggol ma jani gono ton sabu lo'ugol ma imanu tubano Allah subhanahu wa ta'ala o himo wawmaɗi yafade donc haray taga ɗon koyo on tigui wakkilo hara o yeddalimo so yeddaymo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on yaafomo ko woni yedde kon ɗum waɗi hari ibnu masud radiallahu anhu o maaki wo neɗɗo julɗo marɗo imanu kanko so o bonni goɗɗum no yirta bakka toon noon no wawi wasi kulol ngo on tigi hulata ko non woni hulirde arena huliwata ngo yani hoore makko amma neɗɗo tawayɗo ko naafike ma ko neɗɗo ko wiyete kon fasik ma aasi mo tawata ala tabita wo kanko yira e bakkatuji makko ɗin wano coongi wirirta yeeso goɗɗo wo ibnu mas'ud ko bokki ka kina wonno coongi joɗota kina goɗɗon ti bokkangi letterum ko no woni ɗum waɗi haray no wodi meɗen jardi baaɓe yeddayɓe Allah subhanahu wa ta'ala o hara considéra ɓe yawiti ɗum ha feƴƴiti hiɓe wiya hanki mi wanno ɗum hanki mi wanno ɗum hanki sa ino komin ɓe watta hunde kaari sa ino allahu akbar ɗum fijirtake few ko ya yi'u ɗa kon anda ko hombo yedduɗa ɓeni wo sa darimo yedduɗa on a watnayile ko wonɗa yedde kon joni sakkitore makume on ko wonɗen e wasiyade jama on ko hulgo Allah subhanahu wa ta'ala on rutto e makko tuuben instana ɗen Allah subhanahu wa ta'ala on so yi ɗi nambaraji ɗi wonɗen e muɗum hande o adna wawa wi'ide no tawa e muɗum ko wonɗen e gollude ko résultat golleji men ɗin si Allah subhanahu wa ta'ala kanko yini ma yaf'alullahu bi adhabikum in shakartum wa amantum kanko Allah o hatto jina yo lettu en few yen gonɗini ɗe yettude mo no duwa yettirede noon importance ala ko lettanta o lettanta hay hunde kono noon kadi o wi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir kala ko heɓi on immorde sattede nambaraji ka gurdam mon
haray koko faggiti kon juuɗe mon ɗen kono noon kanko Allah subhanahu wa taala himo yaafo ko ɗuuɗi bi mana o acca e buy ɓay sen ndaari hay ka moƴƴi gootum ko 10 windete yaha ɗon haa temeɗɗe kono bonɗi ɗin gootum ko gootum windete yilti o daari walaw yu'akhidu llahu nnasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba si tawno Allah subhanahu wa taala o himo nangitirden ko wonɗen e wadde kon e hoore ndi leydi ɗo ko hay mummunteji ɗin o ittayno ɗo fes si en ndaari kala ko yimɓe feƴƴinoɓen halkirano kon fof enen o tagore fewndinde hannde aduna on hiɗe wadde ɗum e hoore hara ɗe welti haldi fotti e waɗu ɗum no wawi waraɗo toɗo coongi ka kinal ala hara ɗen haldi fotti e waɗu kala bonnereji joni sen kalki joni innen riba akbar jarima fil amal fi taamul gollodal ɗum ko haldi fotti men noon domaine parti ji ɗin fou Allah subhanahu wa taala no yeddede ɗum fou kono noon kadi haray Allah subhanahu wa taala on ɓawa ko wino kon wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam daiman wa abadan kamɓe kadi haray hiɓe bakiti takko ɗon hiɓe intervena tun ɓe intervena tun hiɓe intervena tun ko ɗum wasi ɓe maki o hadis oɗen wallazi nafsi bi yadi law lam tuznibu la dhahaba Allahu ta'ala bikum wala jaa bi qaumin yuznibun wa yastaghfiru Allah ta'ala fa yaghfiru lahum rawahu muslim haray nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki o mi wondiri ommo wonki a woni e juuɗe muɗum si tawno ɗum onon nde tagore kadi on alano yeddugo Allah subhanahu wa taala o tuubol rutto ɗon Allah subhanahu wa taala o ittane onon ɗo o adda tagore goo ɓen ɗon hara yedda e Allah ɓe tuubana ɗo haray ɗum ɗo haray nelaɗo sallam ɓe holli e wonde bushra lana yani welo welo wonanden enen tagaɗo wonde hiɗen bonnude moƴƴa kono ko Allah wonden e bonde ko en tuubamo ruttoɗen inchallah torɗen Allah subhanahu wa taala yo Allah on ittani ɗi balawuji ɗiɗi wonde ɗoɗen amin amin haray ɓay kanko woni wawɗo torɗen mo yo Allah on ittani ɗi satte ndiji e balawuji ɗi taway ɗi adnan fou heeɓiɗi torɗen mo yo itta en adnan fou haray en wawa e hattinde ɗo makko on jarama haray si tawi woni ko woodi ko faljuɗen gaɗen morde meɗen si woni ko awɗen e gonga inchallah ko Allah subhanahu wa taala e yurmede makko ne inchallahu taala on jarama Oustaz albarka mi weltani ko yo Allah subhanahu wa taala on weltano on yo Allah waɗu en fof nani jaaɓi yo Allah on faami en warti kay gollitirgol weltanama haray musidɓe julɓe tedduɓe on weltanama on jarnama fota haray kadi karamo ko meɗen Oustaz Mouhamadoul Amine Ba hiɓe salmina on hiɓe weltani on haray hiɓe jarni on fota inchallah haray tigui tigui on woɓɓe noon seni ke hiɗen wernude ɓe inchallah nam assalamu aleykum alhamdulillah hiɗon e jaam ɓeygure meɗen yo ko no ko onno ko radio city fm ko toli moɗon ɗo wawi makude nam eyi ɗo wawi makude nam meɗen jenti on nam 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 on jarama fota karamo ko men ɓe nani ko landi ɗon kon haray ɗen andintina tum ɓay ko juma hande watta yejjitu janggugol suratul kafi on haray baraji no woodi fi kala haray ko fana on julten ka juuleɗɗe inchallah haray karamo ko men no makande no nam Oustaz haray ko terrenkoɓe landi ɗo ko wan terren ka téléphone ji nam on andi ɗo ko nam ko laɓiki belɗe ɗiɗi woni o téléphone hellati ɗum Oustaz iɗa wawi naftorde ko moƴƴi iɗa wawi naftorde ko boni no wawma ha hirsude subhanahu wa taala yo Allah walle naftoren ko moƴƴi ko amin amin ɓay kala ko waɗɗen e majjen hasibete yeeso Allah subhanahu wa taala pellet haray waɗugol qouran on toon ko important nam yon tigui heɗoma yo janggir nam kono ko ɓuuri moƴƴude kon sa janggay qouran on ko ɓuuri moƴƴude kon ƴetta deftere ɓayɗen andi e waɗana façon no jooɗorten noon eno janggirten noon programme needi adabu tilawatel qouran no woodi nam ɓayɗen andi tammen on ɗuuɗa ko janggeten qouran ko ɓuuri moƴƴude kon ƴetten qouran on janggen si tawi kadi ɗum ɗon newaki hino sella ko jangguiren ka téléphone qouran o haɗa ella o ala kono ko ɗa ɓuuri haɗa fiyo adabu tilawa wawa heɓade on tigui amma ko ƴette piiji ko waɗe toon kon
ɗum ɗon ko sabu lo'ugol iman kala neɗɗo julɗo mo yiiɗo no waɗa ko hana waɗede ka dina ko iman makko lo'i ma ko ade majjuɗo dina kam ɗum ari ko torɗen Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah yaafo on ɓe fajuɗe ɓen inchallah haray enen kadi heddiɓe Allah newna no waɗen ko moƴƴi ko haray ko wontere ramadan on jarama fota Oustaz haray mi weltanike o moƴƴa haray hande dey no wodi ko ukkete ka téléphone ko ɗuuɗi wono ka bañan technology service meɗen jogani on defte 9 e goɗɗum firaɗe e pular ɗum ɗo fof ko naforeji ɗi han ɗon ukkude ɗiɗo téléphone ji moɗon haray mi jonno e numéro ji ɗin ka dernier kala faalaɗo wallede ɗum modi yo on tigui ukku ɗum ɗo ka téléphone mum hande hara ko nafoore dina o ukkata ka téléphone makko ɓay en nani ko karama ko men maki konko laɓiki beldi ɗiɗi si on tigui noon wattanali yila haray tigui tigui on deyi ɗum ɗo ko belɗiɗi tawata hindi wawi barmindemo hindi wawi hay hirsuɗomo ɓayru si tawi woni ko majjere e payagu e ko wayto tawa ɗum woni ka téléphone maɗa haray no holɓini ha feƴƴiti a mayowo a habbiɗo yawgol e ƙabru haray no hulɓini ha feƴƴiti nani koɓe maki ɗo kon en fof meɗen wakkiloɗen tuuɓen ruttoɗen karamokoɓe ɓen hino maki pellet wondema albalawo arata sina saabu bakkatu on albalawo kadi iwata sina saabu tuubu wiye haray noon ɗum ɗo ɓayruɓe makani en ɗo ɗum ɗo ko lekki oɗo coronavirus yawnoɗen ɓayruɗen reeni suumaye no ɓatti mo kala e men yo tuubu rutto ɓay wano andirɗen noon mo kala e men ñama yara ha sen décidi joni coronavirus iway joni ɓay pellet mo kala e men si tuubi ruttike acciti bonnereji ko honno e wadde kon moƴƴini haray tigui tigui on moƴƴi ɓayru pellet hande oustaz en no fanɗimo landoto ɗon o wi on bonnere ala lagine hande ɗum ɗo hiɗen seediti ɗum ɗo hiɗen reeni ɗum ɗo hiɗen yii ɗum ɗo hiɗen andi bonnereji ɗin ka yaaruɗen wo ka yaaruɗen bonnereji ɗin no ɗuuɗi kala ka yiwɗon hiɗen tampi hiɗen soñji fellite ko goɗɗo woni e yeddude Allah ko kallorra ɗon woni ko hewti en waɗen misal son yeehi hande hiɗon faala yahude Madina o yii saadiɓe o ɗo gudoron pellat ɓeɗo ɓe lorri yeeyowo beere no yeeyide ko harmi kono ɓeɗo kadi no ɗaɓɓirde jawdi no harmiri sadagol e hoore gudoron baara laawol hara laawol ngol ala no feƴƴire haray ɗum ɗon ko lorra haray tigui tigui on koyo ɓe watta yila kaɓe woniri o kaɓe woniri woɓɓe seni keɗe wernude ɓe oustaz nam assalamu aleykum wa rahmatullah nala toon hiɗon e jaam ɓeygure meɗen ko homɓe wonɓe honto ko tooli moɗo yo Allah waɗu jikku men on jikku Mouhammad o weltanama onon kadi nam inchallah amin 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 on jarama albarka me weltanike on haray oustaz on nani ɓeɗo ɓe weltanike en fotanama mako no sewko mo oustaz donc haray ko ɗum ko wiɗen kon daiman e si tawi woni harno enen kadi julɓe ɓen en darike en daritike moƴƴa en tubani Allah subhanahu wa ta'ala en torike mo fiinde e nawnaɗo ende yeehu no woɓɓe goo woni e jindide noon e laboratoire ji e jooɗo jemma e ñalawma bimbe kiikiɗe fiyo lekki heɓo konde ñawdire bimana si en jiwguino no tañinara en wayndirino e mayre haray no iwino oustaz kono fayda so won taskike o wattani yila jama on yi'a ɗum ɗo goye albala o jano woɓɓe ɓen pellati ɗum woɓɓe no fanɗini fi mum seeɗa koɓe ɓitti a taway koɓe ɓitti ɓe ala gollude ma ɓe ɓitti ɓe ala yerde ma ɓe ɓitti ɓe ala heɓde ɗum e ɗum kono ɓe ɓittaki ko sanction mo heɓuɗen o se ñanden imam amen on ɗo ɓe waɗa hutuba ɓe waɗi ɗon kalima ɗum dari e ɓerdam moƴƴa inchallah taƴine buy kadi kon ɗum woni ɗum ɗon si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala enen aduna on fop o baari en ka juulirɗe makko ha Makka e Madina o wiwata en naatu toon enen julɓe ɓen enen en mijjitota ko ndaren si tawi woni hara Allah o bugitoto golle men ɗen e men woni e landaki on woni alhaali hay Makka e Madina ɗen andi hande yimɓe ala to donc hara eɗen duwa landagol hoore meɗen wi nawnare nden pelle hinde ɓittini no satti yo goɗɗo maayu no mahiri o kono noon kadi wongol ma a neɗɗo julɗo a wawata heɓugol no waɗira dewal ma ngal no haniri noon ɗum ɗon kadi ɗa duwa landagol Allah yo accane waɗa ɗum ɗon bete o jaɓane kadi yo accane ko bonnuɗa ko ha ɗum ɗo woni ɗum ɗon bete wona harata ko mapoto ɗen Allah no jaɓande en julde nden ka o ala en jaɓande hara na yen mapo ko honno juulirten pasemi mi waddi ɗo ñande yimɓe ɓe wallahi wonde goo ɓe wedditoto ɗo ha waktu ɗiɗi tawtidira
tawano ko julde jama juulayno parce que bimana a wattanta yila a sikkay murandum considéra si tawi woni tu woni ala kay moɓodirede juule no toon buyi ɓe wata juulde sanga waktu donc haray ko ɗum waɗi koye maapo enen julɗo ɓen finawnanden kono kadi maapo ɗen sanction mo Allah waɗi en waɗi e men on sey ɗen andi fewndo ko suuma e woni arde so tawi Allah sanzali nawnanden iwi e aduna iwi ka meɗen ɗo hikka ɗo suumaye yeyetake umra en nafataka juulirɗe men e juulata juma eɗen andi noon ɗo 80% naafi wo si tawi ka juulide ɓe naafi letto ɗum soka suudu ɓe oustaz en fewndo ɗo taso on jindi ka quartier ji men ma ɗum ka luumoji men on sikkay ko haɗa ko juulugol wona ka juulide to yimɓe ɓen haɗa on yiyata yimɓe ɓen no juula few wagu to heewayi on tigi ala e ɗaɓɓude kaw suuɗoyo o juula kanko tun ko haɗa ko yahugol ka juulirɗe moɓodira kono haɗaka yo a juulu buy non no waɗi ka haqqille mum a sikka julde nden haɗama no yurmi ha feƴƴiti oustaz seeɗe ko mako ɗon ɗo kono hulɓini no yurmi ha feƴƴiti si on daari on tawa no yurmi nam iɗen duwa landagol hoore men ɗum ɗon ɓe lettiro ɓen ɗon ɓe maki mako kelluɗo ruttoɗen ko ɗum min da'ima ɗum ɗon ko ɓeya toon no jinda ka haqqilla si tawi na Allah wi joni a ɓay on watta ko hani ko joni mi faalaka ko watton ko allahu akbar ko nambara ɗum nambara kono noon kasi tawi woni kadi kanko Allah subhanahu wa taala e yurmede makko ne ɓay kala ko waɗi konko yurmede makko o waɗi ɗum ɗo haray ko leeso wonanden enen kadi ko darsu haray heɓude ko en tuubu ruttoɗen change programme gurdam men ɗan ndaren so tawi woni en yahay ko ɓuuri moƴƴude ɗo inchallahu taala haray ko ɗum toriɗen jama on jarama haray ko en immo daroɗen en fof haɓen fi nde nawnare ɗo no iwre hara enen ko haɓirten ko ternal landago Allah subhanahu wa taala o si tawi woni neɗɗo on tigi o ala yohugol juula jama o ɓa ko ganto heɓuɗen islamu no jaɓi ngo ganto ɗo kono on tigi himo tabiti mo juulde no hani ɗon kanko tu inchallah taala Allah subhanahu wa taala on jaɓanay on tigi kono no wigol wasi tawi woni tertama few accitama few joni tawata ɗon tigi jaɓata juulugol waktu ɗin fof no yurmi donc haara ɗum ɗon ko nambara noon haara ko toon Allah subhanahu wa taala on jaɓa ɓurte wallugol rutta en ka dina makko aminten e peewal ngal amin 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 haray on weltanama oustaz on jarnama haray yo Allah subhanahu wa taala malno en o hisina haray tigi tigi on jama on ko yo watta yila ɓay fewno ɗo tanji no woɗi ka cuuɗi haray kadi wano musidɓe men ɓen ka yaasi ka laawol kisal ɓe buyi e maɓɓe hiɓe jenti on oustaz ɓe buyi e maɓɓe kadi ɓe windani en ga bindi labaɗi hollugol wondema ɓe welti haray ɗe wiya ɓe moodi ɓay hiɓe ka cuuɗi yoɓe ɗuɗɗingol ɗo tubugol rutto janga ka ɗo diina wakkilo janga faama gollitira hare ko ɗum woni ɗan ɗo nafoore ɗan ɗo gurdan nde tawde si en wattani yila fewndo ɗo no woduno ko mankuno kono fewndo ɗo ɗum no woodi wi'ugol tan ala no woodi wiyaynoɓe tan ala miɗo ko golle tan ala miɗo wadde ɗum ɗo tan ala miɗo ɗo fewndo ɗo tan no woodi yo jama on utilise ɗiɗo tanji e janngugol ɗeɗo defte e wakkilagol janga ɓayru haray en ligne no woodi karmokoɓe wonɓe jannude no woodi darsuji fewnditiɗi haray tigi tigo jama yo wakkilo janga haray oustaz e wano menen ka bañan technology service meɗen jogani jama on darsuji en ligne ɗin ɗon kañum ɗi fermali haray mo kala min moƴƴinanay mo duɗal makko ngal ka téléphone makko hara o fiinoto o dartay o rewto haray ɗum ɗo hino newi kala faalaɗo ɗum ɗo ko yo noddu ɗiɗo numéro ji 628 08 87 07 e 664 33 06 56 haray wakkiloɗen no jangiren eno faamiren eno gollitiren ko wonɗen e janngude kon ko ɗum ɗo woni ko ñawdanta en probléme ji ɗin haray hiɗon weltana oustaz haray min weltanike on min jarni on fota haray tigi tigi on leer men on ɓattike yonugol haray ko ɗo wonɗen e darade haray inchallah en torki allahu subahanahu wa taala yo allah on jonnitu en ɗeɗo juulirɗe meɗen ɗo suuma e on arde haray en torki ɗum allahu subahanahu wa taala yo malnu en yo hisin en yo faami en ko wonɗen e janngude ko arti gollitirgol haray mi jonnita on ɗon haray son haray nde tawde tigi tigi on honno ɗo no faaɗi kono numéro on kañum ka notoy to ɗon ɗon haray no yaaji inchallah haray woɓɓe noon seni keɗo mi anda se wernata ɓeɗo tum awa inchallah ok ɓeɗo ɓe sentiki donc haray ko numéro téléphone on nam oustaz 664 nam 20 ɓe waɗande en darsuji fewndo ni fellat e laabi buy e nder ñallal ngal no woni donc koyen jooɗo jokke en darsuji maɓɓe ɗin ɗo ya wonde ka suuduta ko jottoɗa ko dargol télé ma ɗanagol ɓay ɗen andi pellette ɓe wi ñande yawmal qiyama goɗɗo wata dilde teppere makko en sina o landama
tamma ko pellete ɗum konno feƴƴiri ko feƴƴirno toon tati ha nayi lande kono goto won ɗen ƴettude yo jama on ƴettu o tammum ka cuuɗi waɗa ɗum janguirɗum dina kan bellete ɗum e rewi ɗum Allah subhanahu wa taala e jannin ɗum fayɓe ɗum fayɓe ɗe e dartalngol suddiɓe ɓe voilà dartalngol suddiɓe tigi ɓayru kamɓe ɓe feññintaka janngugol yo on tigi yo dartanɓe dey o anda siɓe janngude ko noon ko woni haray so ɗum ɗo waɗi inchallahu taala ñande kala haray e accita ɗen kadi futti ɗen golle men ɗen haray en heeɓi nafoore so Allah jaɓi haray woni pa haray en avance moƴƴa haray pa en jarni kadi miseɗen ka laawol kisal tawaɗen wadde mo taaba programme on ɗo ɗon en weltanike moƴƴo kamɓe kadi ko ɓe woni en gollal ka diina ko inchallah en torki Allah fottinene maɓɓe amin haɗa en weltike moƴƴa Allah itta nde nawnade nde wonde hoore meɗen e soñdiamo jama on jogui o yallah itta en rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma salli wa ala jaram fota barka haɗa weltanama inchallah haray faalaɓe rewtade ɗum ɗo o yoɓe yaw ka laawol kisal ka Facebook maɓɓe ɓe waɗa laawol kisal haray ɓe wawi sivude koko feƴƴi ɗo e ko feƴƴuno e ko woni artoyde inchallah haray meɗe